Poštovanim gledalcima HIT televizije, dobro večer i sportski pozdrav. Košarkaški pozdrav jer večeras su nam gosti dame iz košarkaškog kluba Lavovi. 3 damice, 3 reprezentativke. Dobro večer. Dobro večer. Ove darove u ime redakcije primite k srcu i da znate da smo ponosni na vas. Hvala. Da vas upoznamo. Ja priznajem pred gledalcima da smo se upoznali već više puta, ali ovaj put hoćemo da čujemo malo više o vama. Kad ste počele košarku, dokle ste stigle. Počnemo onda čuti šta ste napravile protiv Čelika iz Zenice i kad je okupljanje reprezentacije. Neću da pitam ko je najstariji, ali evo najbliža košarkašica da nam kaže ko je ona. Ja znam da je Jelena Lazarević, ali podsjeti nas. Dobro večer. Ja sam Jelena Lazarević, imam 20 godina i u Lavovima treniram već 7 godina. Igraš na poziciji? Igram na poziciji centra. Centra. Da. Dobro, a prvi put kad si ušla u ovu emisiju, ja sam te pitao zašto košarka? I to ću vas opet pitati večeras. Pa košarka iz razloga jer je to kolektivni sport i volim ta druženja, nova prijateljstva i putovanja naravno. Pa dobro, za ovih 7 godina ti si stekla dosta prijatelja. Jesam, baš dosta. Prijateljica. Da. Ali kad se igra košarka, onda dobiješ i neprijatelja. Pa slabiji. Dobro. Dobro, da čujemo malo i Anđelu Bekić. Dobro večer. Ja sam Anđela Bekić, imam 16 godina. Košarkom se već bavim 8 godina. Ti pozicija? Bek, krilo. Bek. Dobro. Čula si pitanje zašto košarka? Pa složila bi se također sa Jelenom jer je timska igra i najljepši je sport. Ti imaš lijepu i visinu i lijepu mladost i mogla si igrati i odbojku. Pa mogla sam, ali izabrala sam košarku. Zašto? Pa više im se svidjelo od odbojke. Dobro. Čini mi se da sam te pitao ili bi još neko drugi od vas da to nije bio brat možda ili sestra? Da, bio je stariji brat koji je počeo da trenira i gledajući njega i ja sam počela da trenira. Eto vidiš, tako će se neko ugledati na tebe. Pa Valentina Došić. Ja sam Valentina Došić. Košarku treniram već 10 godina. Dolazim iz Vlasenice gdje sam i napravila svoje prve košarkaške korake. Košarku sam izabrala iz razloga da dokažem ljudima da sve što poželim da to i mogu da ostvarim i s tim da sam u početku planirala da odem negdje dalje da nastavim sa košarkom, to se i dogodilo, međutim sad neću da stanem i dok ne ispunim svoj cilj. Dobro, sjajno. Sad moram malo da se našalim. Nismo te vidjeli jučer na Ficibajru na bogojavljanskom plivanju. Jesi to krenula na plivanje? Pa, ja sam malo vruće ovdje u Brčkom. Dobro, sjajno, šalu na stranu. Dobro, mi stariji, nama je hladno, a vi možete i tako. Vedri smo večeras i dijelimo s vama zadovoljstvo što ćete za koji dan na okupljanje reprezentacije u Sarajevo. Tako, kad je to? Idemo 3. februara na okupljanje. Od 3. do 10. februara. Pamtite ime trenera, selektora? Naravno, Drago Karalić. Dobro, i sad i ne pitam, vjerovatno je on poštujući vaše pozicije koje igrate u košarkaškom timu, valjda ih neće mijenjati. Neće. I vi se nadate, je li tako? Nadamo se. Dobro, a treće, kad se okupite, ako dobro pamtim, već za 3 dana imate i utakmicu, je li tako, Valentina? Tako, igramo 6. protiv ekipe Luksemburga. Igramo u Sarajevu, dok 3 dana nakon toga putujemo za Švajcarsku. Znači, to su samo 2 meča, je li tako? Tako je. Gdje su oni u toj konkurenciji? Šta dalje? Kad savladate i Luksemburg i ja se nadam da ćete to uraditi. Pa i ja se nadam. Mislim da posle toga ide pripreme za Eurobasket. Evropski basket? Da. Još termine ne znaš, jel da? Ne znamo još uvijek termine.
Pa vjerovatno ćete se dobro pokazati pa ćete i u tu klapu. Ja se nadam da ćemo dati svoj maksimum. Dobro, hoćemo malo o ligaškom. Za razliku od mnogih ekipa koje su imale zimski odmor, vi niste odmarali puno. Čini mi se 2-3 dana svega. Pa tako je, 3-4 dana je bilo. Je li bilo dovoljno? Jest, dovoljno da se odmorimo i nastavimo dalje sa treninzima i utakmicama. Anđela, ti, molim te, budi iskrena ili iskrenija od kolegice. Da li je trener rekao nemojte pričati da niste odmarali više od 3-4 dana? Pa nije tako. Nije znači. Nije. Valentina se smeška. Stvarno je 3-4 dana malo, za razliku od nekih klubova koji su po mjesec dana dali slobodno, a vi očigledno hoćete da nastavite penjanje ka vrhu Premier lige. Tako je. Da. Eto, ja sam sad u pravu, je li tako? Da. Šta još? Moram da uzdahnem jer sam čuo da niste uspjeli da prekalite Čelik Zenički. To je utakmica preksinoć, je li tako? Jest. Šta se dogodilo? Pa na utakmicu smo otišle malo oslabljene. Sara Đokić se povrijedila na prošloj utakmici protiv play-offa i želim joj brzo oporavak. Ali bez obzira na to mislim da smo dali stvarno svoj maksimum i potrudili smo se. Na kraju to neko njihovo iskustvo je presudilo, ali baš sam zadovoljna s tom utakmicom kako smo je odigrali. Pa svi znamo da je Čelik jaka ekipa. Ne mogu da se sjetim kako smo igrali u prvom dijelu prvenstva protiv njih. I u prvom dijelu prvenstva smo isto također poraženi, da isto tako kažem, na neko njihovo iskustvo i na neke naše greške u samoj završnici. Nažalost smo doživjeli poraz. A nijedna ne kažete, evo sad će mi opet Valentina pomoći, ne kažete kako je ekipa Čelika 2 puta starija od vas. To su sve iskusne, maltene profesionalne igračice. Da, tako je, ovu utakmicu i svaku prošlu smo igrali sa kadetkinjama, sa jednom juniorkom i 2 seniorke, što znači da sve ostale ekipe su duplo starije od nas. I mislim da ovim putem želim čestitati svojoj ekipi što su dali svoj maksimum i što znaju da bez obzira kakav poraz bio, da moramo nastaviti dalje i da se borimo jer nas očekuje dosta utakmica. Gubitak bodova protiv Zeničkog Čelika koštao nas je pozicije na tabeli? Nije, ostali smo još uvijek na drugom mjestu. A ja sam mislio da vas je to koštalo pa ste sa drugog mjesta prešli na treće, ne? Ne, zato što ekipa Čelika ima poraz više od nas, dok se ekipa Jumpera nalazi na trećem mjestu. A Jumper je opet i Zenički, je li tako? Tako je. A njega smo tukli. Jesmo. I tu ćemo i dalje. Volim se šalit šta ću, ali kad ste dobri, svaka vam čast. I sad da pređemo na još jedan detalj koji vam nisam povjerio. Administracija ove emisije je izračunala da ste vi 1000. posjetilac, odnosno gost emisije Treće poluvrijeme. Čestitam. Hvala. Neću reći na koga je pao taj glas, ali pamtim da ste vi sjajne igračice i dobri sportisti i dobri ljudi i da znate da je tim sve. I onda nismo mogli ove cvjetiće uručiti jednoj osobi, nego ste vi kao jedna osoba, kao tim. Sljedeći put, kako ste krenuli, pripremit ćemo za čitavu ekipu i bit će dobro, je li tako? Ne znam da li od vas zahtijevam procjene šta ćete uraditi protiv Luksemburga. Znate li šta protiv njih? Pa još uvijek ne znamo zato što ovo je nova generacija, to je nova ekipa se stvara u reprezentaciji, dok ostale cure nisu imale priliku da igraju protiv Luksemburga i da gledaju njihove utakmice. Jeste vas dvije saznali šta više od Švajcarskoj? Nismo ništa saznali. Saznaćemo kad se okupimo. Meni se čini da smo mi igrali protiv njih prošle godine, nismo? Nismo. A eto, ne možemo svega da se sjetimo. Vi ste u toku 2024. igrali i kadetsko i juniorsko. Neko od vas je bio u Rumuniji, je li tako? Tako je.
a neko u Turskoj, Turskoj. da. Ti pričaš, izgleda da si u Turskoj bila, ja? Da, ja sam sa kadetskom reprezentacijom Bosne i Hercegovine ovo ljeto nastupala na prvenstvu u Turskoj. Moja ekipa je ostvarila 4 pobjede i 3 poraza i time zauzela 13. poziciju. Naravno, uvijek može bolje, ali to je bio trenutni maksimum naše ekipe i to je to. I to je najbolja pozicija kadetske selekcije do sada. Da. Što to ne kazat. A juniorke? Pa juniors, ovo ljeto sam bila učesnik u 18 reprezentacije BiH. Zauzeli smo 8. mjesto. Možda smo mogli i bolje, to jest i bolji rezultat da ostvarimo, međutim neke greške naše su nas koštale i neke stvari u ekipi, zato je sad situacija kakva jeste. To je u Rumuniji, je li tako? Tako je. Ko su bili protivnici? Otprilike sjećaš se? Ekipa Ukrajine, Rumunije, Crne Gore, Češke, Velike Britanije i Slovačke. Eto, nismo spomenuli protivnike u Turskoj, ali možda je Anđela i zaboravila. Pa nisam mogu da navedem neke. Protiv Norveške, protiv Velike Britanije, protiv Islanda 2 puta. To je to. Jelena, ti nisi, ti si u seniorskom pogonu, jel? Da, Je tako? jeste. Eto, ovom ilustracijom pokazujemo koliko vi putujete. To je neka vrsta dobitka u sportu. Vi trenirate naporno, odričete se mnogih stvari, mnogih zadovoljstava koje vaše vršnjakinje imaju. Nema vas po kafićima, po igrankama, vi trenirate, igrate, branite boje svog kluba, svoje države. Koliko shvatate da ta putovanja donose bogatstvo u vaš život? Pa iskreno to nam mnogo znači i bude baš lijepo. Tako pogotovo sa prijateljima i ne znam trenerima idemo na razna putovanja ili kada noćimo negdje, tu baš bude nekih i doživljaja, novih iskustava i naravno kad pobjedimo u sve to. I veliko je pitanje koga imate za podršku. Znam da imate podršku u klubu, ali da li roditelji reaguju onako kako vi želite? Da. Da, to je u horu, jel da? Ko vas je prvi zagrlio kad ste saznali da ćete ponovo u državni tim? Evo, Jelena prva. Iva. Kolegica iz Da, ekipe. iz ekipe. U stvari, možda je ona tad bila i kapiten. Jeste. Anđela, ko te prvi zagrlio? Adna. Ana? Adna. A, dobro. Dalje? Moja drugarica iz škole, Ksenija. Eto, sad otvara novu kapiju. Kakav je odnos vaših drugarica u školama, na studijama? Pa, s obzirom da dosta putujem i da sam dosta proživjela, drugarice su stvarno ponosne na mene. Prvenstveno zato što uvijek mogu da računaju na mene jer znaju da nisam osoba koja će biti sebična ili misli da sam u centru svijeta i znaju da uvijek imaju moju podršku. Sad, jedno pitanje, ko god želi da odgovori od vas 3. Jeste li primijetili kako mlađe curice, djevojčice, čim se dohvate lopte u košarci, hoće da vas imitiraju, da se ugledaju na vas? Ko će da odgovori? Evo ja ću. Pa, mislim da mi starije igračice trebamo da budemo uzor tim mlađim curama zato što pola generacije ide u stvarno lošem smislu i u lošem pravcu. I djeca koja žele da nešto naprave od svog života treba da se ugledaju na sportiste zato što oni stvarno daju dosta. Šta da vam kažem? Playmaker, jel? Tako je. A još će neko zvanje dobiti, ona kao, kako se to zove, savjetnik, učitelj? Psiholog. Hoće biti psiholog u klubu, a? Moguće. Dobro, sjajno. A želite vi komentarisati ovo pitanje odnosa mlađih curica
prema vama? Ja se slažem sa Valentinom i mislim da je to i nešto dobro ako se ugledaju na nas, jer stvarno sport, ne znam, u ovom trenutnom vremenu sport je nešto dobro. Da, to je žrtva. Da. Svjesni smo mi koji smo u sportu, evo ja čitav život, svjestan sam da je to žrtva. Ali zato sa druge strane imate dobit, znači imate povjerenje svih oko vas. Na vas se ugledaju mlađi, a stariji se klanjaju i poštuju. Ja vas molim da nastavite tako. Mi stariji ćemo vas poštovati, a mlađi neka se ugledaju, brate, na vas. Vi ste nove princeze brčanske i ja vam želim sve najbolje. Da pobjedite Luksemburg u dvorani u Skenderiji, čini mi se da se igra. Tako je. U Sarajevu, a onda da prorešetate tamo i Švajcarsku. Kad se vratite, onda nastavljamo Premier ligu Bosne i Hercegovine. Ima li neko od vas neku poruku navijačima ili... Pa da budu spremni da uživaju u gledanju utakmica, ako mogu da dođu da nas podrže, zato što uz publiku mislim da možemo da dobijemo. Lijepo. Vas dvije? Pa složila bi se također sa Valentinom, ako su mogućnosti da nas posjeti, da pogledaju utakmice, ako ne, onda preko telefona, televizora, kako god su mogućnosti i da uživaju u košarci. Jelena? Pa smatram da nam dosta doprinosi ta podrška i značilo nam mnogo da nas podrže. Jelena, Anđela, Valentina, hvala vam lijepo, ponosni smo na vas, želimo vam puno uspjeha u buduće i sačuvajte te osmijehe na licu i zadovoljstvo životom koji živite. Hvala. Žive bile. Malo čas smo bili uz sjajne košarkašice, sad ćemo malo o atletici. Hvala Bogu, atletika u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine nije zamrla, zahvaljujući dobrim ljudima, dobrim dječacima i curama koji i dalje šire priču o tome kako je Brčko sportski i atletski grad. Jedan od takvih je i večerašnji moj gost, mladi gospodin Topčagić. Dobro večer. Dobro večer. I atletski pozdrav. Prošli put kad si bio, spominjali smo neke mitinge, neke tvoje nastupe buduće i pokušaje da dođeš do nekog rekorda. U međuvremenu, od prošlog tvog gostovanja, šta se dogodilo? Pa dogodilo se većinski dvoranska takmičenja u Beogradu. Zadnje dvoransko, to je posljednje dvoransko takmičenje mi je bilo prošle sedmice u srijedu. To je bilo prvenstvo Srbije, ali se mogli takmičiti klubovi iz regije. Tako da je moj klub tu došao i išli smo tu kao van konkurenciji. Mogli smo biti u top 3, ali ne bismo dobili medalju, samo bi se takmičili za vrijeme. I meni je to takmičenje bilo bitno radi norme za balkansko i evropsko prvenstvo. Ono što si nehotično propustio da kažeš ime svog kluba, ja sam priželjkivao da će to biti jedan od vrčanskih klubova, međutim, to je atletski klub Sloboda Tehnograd iz Tuzle. Jest. I dalje te moram pitati, tamo redovno treniraš? Pa tamo samo idem na treninge pred takmičenje kada su, a ovdje svo vrijeme treniram u Brčku. Lijepo, pa ovdje ne gubiš vrijeme, je li tako? Ne gubim. Sjajno. Kakav si u školi? Dobar. Dobar. Rekli smo vrlo dobar do kraja godine. Ja, jest. I bit će tako. Tako je. Odlično. Beograd nije jedini prostor, jedino mjesto gdje si mogao da se testiraš. Ali reci nam, nije bilo medalja, nije bilo nekih zahvalnica, ali čini mi se da si rušio svoj rekord. Ja sam na 60 metara. Na 60 metara, sjećaš se sekundi? Bilo je 7 sekundi i 57 stotinki. 7,58. 7,57. 7,57. Jest. A to u odnosu na ranije, koliko je to napredak? To je napredak 5-6 stotinki.
Pa dobro, ti si zadovoljan, jel da? Pa trebalo bi još bolje da ide, ali u kakvim uslovima treniram, zadovoljan sam. Kad je prilika sljedeća? Pa u februaru, Već blizu je. jest. Gdje? To se još ne zna. Još se ne zna, ali to će vjerovatno Atletski savez Bosne i Hercegovine ili federacije ili... Pa to će, tako je, to će vidjeti savez, pa će mi trener ili trenerca javiti gdje je takmičenje, da se mogu pripremati. Benjamine, prošli put sam te pitao imaš li specijalu, izgleda to 60 metara ti postaje specijala tvoja. Pa postaje samo kada je zima, to je kada su dvoranska takmičenja, a kada je proljeće, ljeto, specijala mi je 100 i 200 metara i često. Pa vjerovatno ovo proljeće donosi za mjesec, 2 dana tebi mogućnost da nam pokažeš rezultat na 100, 200 i 400. Tako je. Šta ti je onda bliže, jel ta na 100? Pa zavisi. Reklo bi se po tom rezultatu na 60 metara da si jako eksplozivan i da radiš na tome. Tako je. Šta kaže trener? Pa to bi trebalo još bolje da ide, ali trebam se truditi. A očivkaš ipak 200 metara i 400? 100 ili 200, većinski to dvoje. Ne znaš kakva je konkurencija u Bosni i Hercegovini na tom planu? Pa prošle godine sam treći u Bosni i Hercegovini za junior je bio na 400 metara, treći na 200 i treći na 100 metara, prvak Bosne na štafeti 4 puta 100 metara i prvak federacije na 400 metara i vice prvak federacije na 100 metara. Lijepo, Boga mi, podršku roditelja imaš? Ima. Nastavnika, profesora? Ima. U klubu, da ne govorim. Još malo da mi potiskamo ovdje u Brčkom, da imamo veću podršku prema tebi i onda bi to bilo kompletirano, je li tako? Tako. Reci mi, konkretno nemaš još gotov plan za mart, april? Pa nema se još. Još se čeka, jel da je odluka Tako je. saveza. Sjajno, dotle treniraš. Koliko često? Viđaju te, kažu, na stadionu? Pa na stadionu i parku treniram svaki dan s time da 1 ili 2 dana uzmijem odmora. Viđaš li se sa svojim prijateljima iz brčanskih klubova, Cross, Brčko, Maraton? Rijetko kad. A čuješ njihove rezultate? Pa kako kad. Ako smo na istom takmičenju, čujem. Ja sam čuo da se već otimaju za tebe, da im je da te vrate ovamo. Dobro, to je šala, ali ne moraš ništa odgovoriti. Šta bi uradio da te jedan od ovih atletskih klubova Brčkog vrbuje i kaže ti evo boljih uslova? Pa ja sam već prešao u Tuzlu, ja sam registrovan u Tuzli. A i u Tuzli ima veće šanse da dalje uspijem. Jer je jača konkurencija i sve. Pa osjeti se dok te je trener prijavio na tako važno takmičenje u Srbiji. Doduše nisi mogao u konkurenciji, ali je jako bitno da imaš mogućnost praćenja, rezultatskog praćenja svog i tvojih kolega i da će se to uskoro pojaviti kod nas. Hvala ti, Benjamine. Prije svega čestitke na tvom dobrom rezultatu i upornosti. Na kraju moram reći nešto što osjećam. Ja bih volio više da si atletičar brčanski, da pripadaš ovdje nekom klubu, ali šta ćemo kad neko nudi bolje uslove, je li tako? Tako je. Hvala ti veliko i prenesi pozdrave tvojim roditeljima, tvojim profesorima koji te štite i podržavaju i u buduće neka te Bog čuva i puno uspjeha. Hvala. I za kraj večerašnjeg izdanja emisije treće poluvrijeme nudimo i predlažemo
osmijehe odbojkašica bi imali jedinstvo. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Uvijek sam u pravu. To su najdragocjeniji osmijesi. Pogotovo kad za koji dan ili za koju nedjelju popnemo se do vrha Premijer Lige Bosne i Hercegovine. Hoćemo li? Naravno da ćemo se potruditi. Evo, dobri slušalci i gledalci su čuli jedinstven odgovor. Znači, hoćemo i nema dalje. Jeste dobro? Dobro ste. Jesmo, hvala na pitanju. Trenaž je krenuo, čini mi se još u prošli ponedjeljak. Jeste, prošli ponedjeljak smo krenuli. Prije treninga da vidim, da čujemo jeste se odmorile. Pa jesmo koliko je moglo. Pa može za 3-4 dana. Koliko ste imali pauze? 15 dana. Imali smo 15 15 dana da pauzu. A 15 dana, fino, jedan onako polugodišnji odmor. Ana se bolje odmorila ili bolje se krije iza osmijeha. Ti nisi baš zadovoljna odmorom. Mislila si otići malo do Havaja ili? Ne, naravno, nego uvijek je lijepo kad se ode kući. Ja sam dole daleko i onda kad odem, koliko god da imam vremena mi je malo. Kako daleko? Reci mi, do gdje ideš? Pa kući u svoju rodnu Bileću. Bileću, tako reci. Bolan, koliko ljudi vole Bileću i tamo Hercegovinu, pa najbolje odbojkašice su ovdje dolazili iz Gacka, Bileće. Tako je. I koji još grad bješe? Pamtite njenu imenjakinju. Tako je. Hara sad. Jest. I uvijek haraju te Ane. Tako? Sad u Gacku Ana Gajić, a u Brčkom Ana Terzić. Dakle, počeli treninzi. Jeste zadovoljni? Redovno ide sve? Jeste, tako je. Počeli smo prošli ponedjeljak sa pripremama. Evo, dakle, već 7 dana kako treniramo. Zadovoljni smo, sve ide onako kako treba i tu u petak očekujemo tu veoma važnu utakmicu protiv ekipe iz Orašja. Dobro, još da pitam, jeste kompletne? Jesmo, naravno kako smo počeli ovu sezonu, tako i sada. Hvala Bogu nema nikakvih povreda i sve ide svojim tokom. Ako se ne varam, ti nosiš i kapitensku traku ili? Jeste. Je li tako? Jest. O, pa ti si onda odgovornija, onda ću buljuk pitanja usmjeriti ka tebi. A za početak pitat ću Anu, bojiš li se kapitena? Ne bojim se. Imamo stvarno odličan odnos. Trebalo bi malo da strahuješ. Pa možda ponekad malo. Vi znate da se Čika Sava šali. Ja znam da ste jak kolektiv, da ste dobri, da ste sjajno prevazišli onu početnu krizu kada ste ostali gotovo, ne znam, dvotrećinski je ekipa se rasula. Pa otprilike. Jel da? Ali vi ste našli snage, napravili ste dobar posao i sad sa ovim treningom pravite dobar posao. Trener Ajla Omerhodžić i Sandra Mitrović, je li tako, pripremaju vas već za nastavak sljedećeg petka. Je li tako? Da, tako je. Pripremamo se sada, nam u petak kreće drugi dio polusezone. Mnogo važnih utakmica je pred nama. Nadamo se da ćemo ih sve koliko bude u našoj koristi moći. Eto. Ana, pomozi nam, kaži nam ko je protivnik u petak u sali Brčanske gimnazije. Protivnik je ekipa iz Orašća. Ekipa koju smo, kada smo igrali tamo u Orašju, pobjedili i uzeli ta 3 boda i nadamo se da će tako biti i sada u petak. Kako ste pobjedili Orašje? Mislim da je bilo 3-0 ili 3-1. 3-1. 3-1 je bilo. Nije bilo glatko, je to hoću da kažem. Pa poprilično jeste. To je bila prva utakmica na kojoj smo mi, hajde da kažem, odigrali na svom nivou. Zato što smo prethodne 2 utakmice prije toga izgubile maksimalnim rezultatom. Mislim da smo to čak bili prvi bodovi, ili tako, protiv Orašje. Da, poslije one početne krize. Tako je, da. I ta utakmica nam je stvarno dobro došla da, kažem, da na neki način i vratimo sebi samopouzdanje i sve. Tako, kažem vam, nadam se da će biti tako i sada u petak, plus što je ekipa Orašja dosta oslabljena u odnosu na tada kad smo mi igrali. To ste dodatno saznali, je li tako? Da. Dobro, ali vi kakve ste, ja znam, evo nek mi potvrdi kapiten, vi ne obraćate pažnju na to je li slabiji i jači protivnik. Poštujete jedne i druge, tako je, da ne bi, ne daj Bože, misleći da su slabi izgubili od njih. Tako je, uvijek to tako ide. Pa da. Da prognoziramo.
ili ćemo odustati od prognoze? Pa mislim da je najbolje da ništa ne prognoziramo, da pokažemo ono najbolje što možemo u petak i to je to. Nećemo pogriješiti ako pomenemo i ostale djevojke koje igraju u prvom timu Bimal jedinstva. Hoće li kapiten početi ili da damo srednjaku šansu da nabroji 5-6, a kapiten da nastavi? Pa mislim da bi ona trebala da bude moj advokat trenutno. Evo, mogu ja, nije problem. Dakle, što se tiče prve postave, tu je Manuela Dragović korektor, Tatjana Brklja primač, Irena i ja tehničar srednjak, zatim Uma Sarajlić koja također igra drugog srednjaka, libero ekipe Ivana Stevanović i Tamara Lukić, naš najmlađi igrač u postavi, drugi primač. Hoćemo još nekoga spomenuti ili ovo je dovoljno? Pa naravno tu su i sve ostale djevojke koje treniraju sa nama, normalno da ih trebamo spomenuti, ali da ne oduzimamo dosta vremena. Dobro, i ono što je najvažnije, ja znam kakve su namjere vaših trenera. One će uskoro, makar do kraja sezone, sve vas pretvoriti u prvi tim. Znači, nema prva, druga postava. Bimal jedinstvo mora imati samo jednu postavu i to je to. Jel da sam u pravu? Da, Pa tako. mogao bi biti asistent makar kapitenu ako ne mogu treneru, jel da? Može. Dobro, želim vam puno uspjeha u buduće, posebno taj meč protiv Orašja je vrlo bitan, raspored dalje ne znate, nećemo ga potpuno spominjati jer imam tvrdo obećanje iz kluba da ćete redovniji biti u ovoj emisiji, jer ova emisija je u stvari nastavak vaših treninga. Ovdje treniramo komunikaciju i nudimo informaciju više. Znači da naši sugrađani znaju gdje ste, da li putujete u goste, igrate ili dočekujete nekoga ovdje. I na taj način obezbjeđujemo povjerenje i publike. Ja se napričah. Imate li koga pozdraviti ili poručiti nešto? Pa nemamo, mislim da je u suštini to što smo Ona rekli. ima svoju bileću, a ti imaš Ja imam ham pjesak, to je moje ham rodno pjesak. mjesto, jest. Pa mislim možemo pozdraviti Pa bileću možemo i naravno ham pjesak. pozdraviti, kao što Irena kaže, da ne oduzimamo previše vremena. Ali Dobro, pozdrav svakako raspričali za smo sve. se malo, jel da? Jest. Više ja nego vi. Ali vi pričate na terenu. Nadam se da će biti sve u redu. Hvala vam, djevojke. Hvala vam. Želimo vam puno uspjeha i vidimo se za 14 dana u emisiji Treće poluvrijeme. Hvala vam puno. Doviđenjem. Svako dobro. Također. Vama, poštovani gledalci, također svako dobro. Želimo vam puno sreće u ovoj sportskoj 2025. godini. Laku noć i sportski pozdrav. Vidimo se za 7 dana u novom izdanju emisije Treće poluvrijeme.